Dobar dan, moje ime je dr. Predrag Materin. Danas ćemo pričati nešto o operaciji povećanja ženskih grudi, koja je svakako jedna od najčešćih i najatraktivnijih operacija u oblasti estetske hirurgije danas. Oduvek su ženske grudi bile simbol lepote, plodnosti i ženstvenosti kako za žene, tako i za muškarce. Tako i danas. Kada govorimo o operaciji grudi, moramo reći neke osnovne stvari. Naime, morate doći na jedan pregled ili zakazati video pregled na kome ćemo razgovarati o vašoj želji, o tome kakav oblik grudi želite i koliko povećanja želite. Nakon toga razgovaramo o pripremi za operaciju. Priprema za operaciju koja se inače izvodi u opštoj anesteziji i traje negde oko sat i 15 minuta. Priprema se sastoji od vađenja krvi, EKG-a, internističkog pregleda i ultrazvuka ili mamografije dojke. Kada fiksiramo termin za operaciju, dolazite toga dana, obično u jutarnjim satima, praznog stomaka, na operaciju. Operacija traje, kao što sam rekao, oko sat i 15. Nakon operacije budite se i ostajete kod nas na klinici nekih 4 do 5 sati. U popodnevnim satima možete da idete svojoj kući. Svakako vam je možda tih prvih dan, 2, 3 potrebna neka pomoć, da neko bude uz vas. Bolovi su tada prisutni. Bolove kupirate lekovima koje vam mi savjetujemo ili koje ste već navikli da koristite protiv bolova. Prva kontrola nakon odlaska kući je negde 6. do 7. dan od operacije i druga kontrola 12., 13., 14. dan od operacije. Na toj drugoj kontroli skidamo poslednje flastere i moram napomenuti da ne stavljamo konce koji se trebaju vaditi. Stavljaju se resorptivni konci koji sami nestaju od sebe. Imaju svoje prednosti jer nema bolnog vađenja konaca, brže i bolje je zarastanje sa mnogo manjim ožiljkom nego kada imamo spoljašnje konce. Zaboravio sam da kažem da odmah na operaciji nakon buđenja postavljamo jedan elastični grudnjak koji ima ulogu da implantate i vaše grudi nakon operacije drži u onoj poziciji u kojoj treba da budu. Svojim stezanjem grudi doprinose da se grudi manje pomeraju i da se samim tim redukuju ili smanjuju bolovi. Taj grudnjak se nosi mesec dana od operacije. U tih mesec dana vi možete šetati, raditi svoje uobičajene poslove, voziti auto, dolazite na kontrolu potpuno samostalno. Jedino što vam je onemogućeno, a to je da vežbate, trčite, skačete, radite teže fizičke poslove. Nakon mesec dana mirovanja i nekog umerenog kretanja i napora, možete krenuti sa vežbanjem, polako se vraćajući u formu u narednih mesec dana, a po isteku 2 meseca od operacije možete raditi potpuno sve što ste radile i pre operacije. Rezultati kod operacije grudi su vidljivi odmah. Naravno, u prvim danima i mesec, 2 dana postoje određeni otoci i podlivi koji se polako povlače i grudi polako, tu negde na kraju 2., 3. meseca dobijaju svoj konačan oblik, poziciju, veličinu i sve ono što ste očekivali. Toliko za danas o povećanju grudi. Ukoliko smo nešto propustili, pričat ćemo još o tome u nekoj od narednih sesija. Pričat ćemo o izboru oblika i veličina implantata detaljnije, tako da pratite nas i dalje, kontaktirajte nas ili lično telefonom ili preko društvenih mreža. Možete zakazati konsultaciju online preko video kola ili direktno dolaskom u našu kliniku. Srdačan pozdrav u ime klinike Olimp i do skorog viđenja.